nyinshi muri studio. Ibyo byose niwe muntu wa mbere uzumbwira ngo komeza. Bwana sifiwe. Nukuri ndamushimiye aramutuzuba ngo ndashinye ndibamo ndagaye. Ndamushimiye birenze. Hari ijambo hari indirimbo ufite. Ngaho shimira abantu. Ahantu nzahatinya sinza mfa kugera hano hantu ku gatuti, ariko nukuri ndashima buri muntu wese waje wakurikiye online mwadushigikiye, nukuri Imana ibaheze umugisha. Ndashimira ubuyobozi bw'ikanisa, twabwiye Papa Sami ariwe pasiteri, ahita na pasiteri Mutima bahita batwumva cyane, tibatugora baduheza ikibanza, nukuri Imana ibaheze umugisha. Kandi nshimira team yemeye kumushigikira, kumubakinga, njewe ntavyo nyari nshoboye. So mwakoze cyane na bande, nukuri Imana ibaheze umugisha. Nshima Imana cyane ko iyi dufite amashimwe album yasohotse. Nukuri mubyumve cyane, album yaratugoye cyane gusohoka, ariko turashimira Semfo aho ari, yumve ko tumushimiye cyane. Niwe wabigiyemo cyane hariya mu Rwanda aho twebwe tutari turi, abijamo pe, aradushigikira, abyihutisha uko yarashoboye kose. So Imana imuheze umugisha. Kandi nshimira n'ababyeyi banje bahora badushigikira muri byose. Mama ntiyabashije kuza ariko papa yaje, nukuri ndamushimira kandi yitanze. Tuzovugana. So Imana ibaheze umugisha mwese, Imana igendane namwe, murakoze. Arakoze. Hari ndashaka gushimira na pastor kuri George. Muzukuri nubwo ari umubyeyi waje, ariko baradufashije itorero ryabo. Twarepetiye inshuro nyinshi, ntimubizi wa baduha ibyuma hano muri Amerika, kuvuga gusa ngo ngwino gufata ibyuma ngo ucurange, ukubita ngo muzimene, ukubite gute, ntiba byoroshe. Nukuri Imana ibaha umugisha. Dushimiye itorero rya Philadelphia, dushimiye na BCC yose, ni gute bayita, ni BCC BCC yose muri rusange. Turabashimiye. Ndabashimiye muzukuri kuba baraduhaye ikibanza kugira ngo dukore uyu murimo. Imana ibaha umugisha. Shimira n'ababyeyi banje kuva muri BCC Lewiston, Pastor King, Pastor Fidel. Imana ibaha umugisha. Buri kanya babuga bambaza bigeze. Imana ibaha umugisha. Ndashimira timu ya protocol. Manu, Imana iguha umugisha. Mu bantu twatangiye kuvuga nyine niwe muntu wa mbere twavuganye kino kintu, ahita atangira kumbwira Imana iguha umugisha. Hamwe na Ingabire sinzi nimba yagiye, nawe ndamushimiye, na timu yose bakoranye. Sinshaka kubavuga mwese, ariko ni timu yose baramfashije. Imana ibaha umugisha. Na bande babashimiye, madamu yabashimiye, kandi ngo madamu yavuze uko ndabatangiza. Genda wicarire, Imana iguha umugisha. Tugiye ndashimira, mureke mbabwire, hari ukuntu babivuze kare. Nshimiye abashitsi bavuye mu masiteti atandukanye. Frank, Imana iguha umugisha. Komezi, Imana iguha umugisha. Muvunyi Ehudi ni petit frère wanje, neza niwe unkurikira neza ku mugongo. Mwari mubizi, ngwino tugiye kuririmbana indirimbo ya nyuma, dufite amashimwe. Uyu nguyu ni nawe wayiririmbye cyane, wowe ugiye kuyiririmba, tambuka ngwino. Uyu nguyu Imana imuha umugisha pe. Muvu
ni missionnaire Muvunyi Ehudi, ni umukozi w'Imana, ni umukozi w'Imana pe, yitanze nawe ava muri Ayowa araruharaza aza kunshigikira. Imana igumugisha, sibyo? Ko murabona kunda sa nkunduta kandi ukunda muruta cyane. Ndashimira Rumenge, Bishop Apostle Rumenge. Imana imumugisha hamwe na Deborah bara drivinze bazima bararuha ko murabyumva kuva Canada n'imodoka ukaza ugashikina, murumva ko barushe cyane. Ni ukuri sinzi uko nobashimira Rumi. Cyakoza iwe n'umujama wanje arabizi ko neje avuze ngo dusubirane twojana kwa amajaka wofu yihuse tukajana, kuko ahantu hose yakubita ingoma akampamagara ni tayari. Ndagushimiye uri inshuti yanje, sinobona uko mbivuga. Imana igumugisha kandi wadufashije watubwirije pe. Imana igumugisha, umukomera amashi. Reka turimbane rero indirimbo dufite amashimwe abantu bayizi. Niyo ndirimbo tugiye kurimba imbese niyo nyiri kino giterane. Kuririmba ngo dufite amashimwe mu mitima wicaye. Nubwo warushe uhaguruke. Turimbe ngo dufite amashimwe mu mitima, wamubikurura bya bindi zose ubibwira Imana. Ngaho muhaguruke, Imana ibamugisha. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Shima Yesu. Dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze, kuba tugeje aya magingo, naco twatanze naco twakoze. N'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana. N'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana. Dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze, kuba tugejeje aya magingo, naco twatanze naco twakoze. Kuba tugejeje aya magingo, naco twatanze naco twakoze. N'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana. Barishimwe. N'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana. Warize imiryango yacu Mana, naco twakuburanye murezi. Nubwo intambara zabaye nyinshi, wakomeje kutubera Imana. Warize imiryango yacu Mana, naco twakuburanye murezi. Nubwo intambara zabaye nyinshi, wakomeje kutubera Imana. Nubwo intambara zabaye nyinshi, wakomeje
Tekereza wa ni Yesu yeah. Ariko tuzamura ibiganza. Niwe Yesu wabikoze. Oh